Zdravo ljudi, evo nas opet, Fraps Team. Da, samo da promijenim teksturu, ne znam koju bih, ali ja bih sad za sad stavio ovu, Fightful, da. Svaki ćemo klip mijenjati teksture, tako da ne brinite. Evo kao što vidite, sredili smo dvorište. I nisam igrao dugo 6-7 dana. Ne, 3-4. Da, ali ja sam radio neke dosadne stvari. Na primjer ovaj vodopad. Tako to. I da, ovdje je sve bilo prije zemlja, ali je naraslo, da, kao tamo što vidite, nego je naraslo zato vidite naš zid. Okej. Nisam ni vidio da nam je farma porasla. Znači porasla je i trska i sve. Drva su nam fino porasla, sviđa mi se. Okej. Nisam odavno igrao. I da, sjetio sam se, vidite ovdje nema više onih velikih džunglaća drva, zato što sam ih sve posjekao. Zbog toga što pravimo most koji će biti dugačak kada ide na onu stranu. Drugo, ja sam malo počeo. Tako da ćemo sada nastaviti. Čuje se da je to ovdje. Ponijet ćemo ovako. Samo da... Mogli bismo ovo za rastik koristiti. Mislim i to je dobra tekstura, onako. Da, završit ćemo sa ovo s rastikom. Ovu epizodu. Nisam ponio hranu. Nema veze. Okej. Da, imam ovako jednu dobru teksturu Izabela. Ajde, neka ona crno-bijela i tako to, ali... Hajde da mi probamo ovu live, pošto je ona nekako... Kao ona... Ovako, meni se sviđa, ovu ćemo uzeti, završit ćemo sa ovom i... Da. Kao što vidite, ja sam već malo počeo da gradim taj most. Ok, više sam od pola uradio. Da se sad ne bi pentrali mi ovuda dole, tako se. Tamo sam ležio, gdje ćemo, pošto sam već jednom bio gore. Da, vidite, to je malo dosadno sad da slažemo to. Pa sam zato ja malo počeo da vam ne bi bilo dosadno. I da, ovo je puno bolje, nećemo morati da idemo drvećima dole da se pentramo, da se bijemo sa zombijima. Ovo je krajnje jednostavno, ne možemo se izgubiti sa ovime. I bezbjedno će biti. Još ćemo malo. Tako. Ovo nam neće trebati više. Da, tamo sam ja počeo da gradim. I kao što vidite, ovdje je super, jer vi fino skočite. I ništa. Nam se ne može desiti. Samo da vidimo. Koje je to drvo bilo? Mislim da je ovo. Ovako ćemo napraviti merdevine. Ne znam. O ne, noć pada. Ajde da se izuzimamo bakljama, ovaj put.
Moramo požuriti da nas... Wow, kako lijepo zalazi sunce u ovoj teksturi. Moramo da požurimo. Eto, da sad nemamo ovaj most. Nas bi sad fino čudovište odale. Ne bismo stigli već ni na pola puta, a čudovište bi nas ubilo. Ok, ajde sad ćemo ući kroz ovo. Ne možemo to ući. Šta je lupam bre? Kako dala? Ne možemo ovdje doći. Moramo da požurimo, da nas ne bi napali. Dobar krevet. Kakav mjesec. Ok, sada ja mislim da imam negdje merdevine. To sam napravio, ali... nemam. Ok, moramo da napravimo. Ne ovako. Mislim da će ovdje biti dovoljno. Devetkama da još. Pravimo ovako. Da, dovoljno. I hranu malo da uzmemo jedno ovo. Ovako. Šta je radimo uopšte? Malo imam lag sa ovom teksturom. Ali kao što sam rekao, ja držim riječ i završit ćemo sa ovom teksturom. Sljedeći klip ide nova tekstura, ja mislim da će biti neka, ako vam se ne sviđa nema veze, ali neću ja vas slušati, na primjer, mislim ja vas slušam, ali ja ću da radim sad ovo po svom izboru, na primjer, ako vam se ne sviđa, to će biti samo jedan klip s tom teksturom, znači strpite se jedan klip. Da, evo stižem, moram da idem. Ok. Sada da vidimo kako ćemo to uradimo. Tačno. Kako je? Ok. Da, još sam cipao drva i ostavio tamo. Evo je sad. Hajde ponijet ćemo malo drveta. Ok. Možemo da se vratimo. Tamo ćemo tražiti novo ostrvo i tako to. Dobro, sad ćemo da se vratimo. Znači, završili smo most. I sada bih ja da, ako budemo imali vremena, ja mislim da ćemo imati, da njivu oberemo za hranu, pošto nam nestaje hrane, a kao što vidite, cijelu džunglu smo obišli, a nema nigdje prasića ili kravice. Da, možemo sa cocoa beansom to da uradimo, ali ipak nećemo. Ok, držimo pile u ruci. Lako ćemo mi to fino. Ovdje jedna vrata da napravimo. Vozdena, ne, drvena. Ili vozdena. A nećemo sad. To će u sljedećem klipu. Idemo da oberemo ovu farnicu. Ne znam zašto lubenice ove neće da rastu, ali ispitat ćemo. Ok, moramo sad polako da idemo. Ajmo ivicom, nemamo ivice.
okej. Dobro, ovdje imamo malo. Ok, imat ćemo mi za hljeb. Evo, kao što vidite, dobro nam ide. Zasadili smo sve. I ovu trsku isto moramo. Samo neće nam ona trebati još vremena, ali neka imamo. Tako, kao što vidite, završili smo ovu epizodu. Samo da napravimo još hljebiće. Evo ovako. 10 hljebova, super. Nećemo biti gladni. I još gvozdena vrata. Da uzmemo, napravimo. Trebat će nam malo kamena. Da napravimo onu jednu... Ne ovo. Ne, treba nam čisti kamen. Jednu tu i ovu. Za vrata. Da ne, kada ćemo da idemo na ono ostrvo, da ne idemo svaki čas da kružimo. Će ići dugme. Evo ga. Tako fino. Hvala što ste me gledali. Uživajte. Doviđenja.